مجارك جرينج هي زي جوارا بحثه ويا مجاري بكن هون دبينن لسر في باك جراوند ديالوجا كردي استنجي چنه کردن روجاوای کردستانی چه تخواستن تماشا بانه نیشم چه آرامی دخوازن آشتی دخوازن مافی خود خوازن شر نخوازن یعنی اف طبیعت کردین ماین روجاوای کردستانی بگیشتی طبیعت همو کردانه کرد شر نخوازن کرد مافی خود خوازن دخوازن وی مافی خود برین آشتیانه به دیالوگه به سیاسته به دیپلماتیک وی مافی بدست خواه بینن لتشتکی دن جوان را گلکی گرینگه اوجی سرکفتنا دیالوگا کردیه یعنی بو کردی جواره بیجم دیالوگا دناور پیاده و انا کسیده که اف دیالوگ باور بکن بویا گریکه که مزن و نوی وکر هر آلیه خوامافتار دبینه و دبیجه آلیه دن بویا سدم که دیالوگ بسر نکفه سروک بارزانی حکومت هرما کردستان امریکا فرانسا گلک آلیه دن هولدان وان لهف بینن لی چه نبو نها پیا نکه دبیجه پیا نکه آلیه کی دنه لهمبری انا کسی یعنی پیا ده و پارتی دن یه نزیکی ریوبریا خسرن پیا نکه دبیجه نونر فرانسا دیسا جوان خوستیه که دیالوگ جاره کدن دست بیبکن لی جدارين أنا كسيجي دبيجن نا أمريكا نجي مظلوم عبدي بورا نكتنا بيوانديه وجارة كدن جوان داخواز نكرناكو ديالوج دس بيبكا رابورتك هي حسين عمر آماده كريا ليتماشا فكر لروج آوای کردستان خلق البندی دوباره بونا ویدی من هفدیتن و الهفکرنا هر دو آلین سیاسی أنا كسي و پینکینا دا کجاره کدن دیالوگ الهفکرن و یک ریزیه دست پی بکا. جافکانیه که جشانده دانستاندن کار آپارتین پینکه پیشهاتین هری نو درباره اگر دست پی کرنا دیالوگ دا اشتور آمدیایی یا روداوی را اشکره کرن. لگوری جافکانیه تایبت بروداوی هفته بوریده نونر فرانسای لگل شانده که پارتین پینکه جویایه و جشانده را گوتیه گو پرگرینگه دیالوگ جاره کدن دست پی بکا و ریکفتن بیکرن. بگوتنا همان چافکانیه نونر فرانسای گوتیه جی اگر آلین کرد هف نگرن او دلجر گف و مترسین جدی دبن. همان چافکانیا تایبت بروداوی اشکره کرد که نونر فرانسای جوان را گوتیه که او دل گل انا کسی جی بجوه. لیج آلیه انا کسی و بردف که فرمی یه انجومن فیصل یوسف شتور مدیایی یا روداوی را راگهاند که اوکی انا کسی هر تم آمادن جبو دیالوکه. لی حتی نها نه امریکیان و نجی مظلوم عبدی فرماندار گشتی حسده تپیوندی بوان را جبو دست پیکرنا دیالوگه نکریا. جهنگی ده پشتی گو او بن پیکرنه عالیه مجلس هیدش عالیه چکدارن پیاده و و پشتی به سکناندن یعنی آوا سکناند و ایریشی را کاندن یعنی امریکان وقتی خواست و دوکیومنتک چیکرن امضا کرن انه اف بن بيكرن دوی بين سكناندن دوی دمكن خلاص بافتمام دي سجماري كرش آلية دي وحتى انها ارينا بويا هر وقتي جوجمرة دبيجن اما امادنا او وثيقة بنقحبي ام امادنا سر لفكرنا دهوكي واواغو بريما مذكري ام امادنا جيرا غير يولوبي وحتى انها جاراج ما هاتيه برسن اما امادنا لي وقد بي تشونا صار ماصي او آلية جو بري ام تخصن حتى انها تشتك نخسيه دستيمادا از قصد الامريكي روژا 16 حزیران سال 2020 انا کسی و پینکل سرنرینک سیاسی لحف کرن و دحفده همان مهیده با آمده بونا نونر امریکای یوی دمج با روشلات و باقر سوریه ویلیام روباک و فرماندار گشتی یه حسده مظلوم عبدی لقام شلوه او ریکفتن هات راگهاندن. پاشه هر دو آلیان لسر پیک آنینا لیوگر سیاسی لحفکرن لی پینگاوین بسری کرنا لحفکرن راوستیان و ریا دیالوگ جوی دمیوه به تمامی ختمی. حسین عمر روداو پلتفرم موسکو یا اپوزیسیون سوری لموسکو پایتخت روسیه جویه
ده جوینه ده هنک اندام نوجی بشدار بون دکتور صلاح درویش سکرتر پارتیا پیشورو جالی کردی و ده جوینه ده آمده بو جالی کردان و روشا سیاسی رین چارەسەریە کریزا سووریا هاتە نەگوت و بێشکردن ده داویە جوینێ ده بەلگەنامەیەکیژی هاتە ئەرێکردن یەک جوان خالên di belgennameyê de vegerandina yekîtiya ax û gelê Sûrî bû bi dawîkirina perçebûnê û derxistina hêzên biyanî ji nava axa Sûrî doza Kurd jî li Sûrî weke dozeke niştimanî hate binavkirin û çareseriya wê jî bi awayekî niştimanî Sûrî çêdibe cezayên aboriyên welatên Rojavayî tu çare ji hilweşandina rejîma Sûrê re nedîtine û نجبو لوازکرنا رژیم بویه جبو لوازکرنا سوری بویه اف خالین وی بلگنامه هر وها پیوستی سوری به چارتسازی دستوری هیا یک جبنگه این سرکه این سیستم نو آواکرنا پیوندیه که باشه دنابرا ناوندی و نه ناوندی دیسا از بچه موسکو دکتر صلاح درویش سکرتری پارتیا پیشورو لگل منه دکتر صلاح جاره که انت بخیراتی نه باشه دکتر هم نه حتی است باش دبینم و هم جی از بارد کم دنگیم باش دیتا دنگ باشه؟ دنگ باشه باشه دنگی تجی باش دیم دکتر کاش مرا بحثا سردان خویا وزارت درویا روسیا بکن من باش نبیست براستی و چاوا بحثا پرسا کرد کرد وان چه گود؟ مسردانا وزارت خارجه روسی کر مجوان رو بود ما منصه توسيع بو بهنك خلقي نه بهنك احزاب نه وان جي بيروز كر وباشه كيف ما جيتي هم جاري خلقي سوري بيتر بهبر كاربن بدن وبستين وريكي ببين جبو شارستريا برسا سوري جبو مسألة كردي جي مدريش بحث كر جاء وقت جي بداية ويدي وصال هم خواتي تكن جبو ما في ملتي كرد حتى نها براسي رژیم خونه دایی برتکی ام بهیوین روسی وک هزک گرنگ تأثیرهای سوری هی اولی رولا که بلیزک سوریا خبر دبر هنک چاره سری چجبو سوریا تبایی چجبو مثلا کرد بتایبتی روسیا کار رولا که بلیزه سوريا لسوريا وقت بيجم مؤتمر وطني عام شيء خلقي سوري معارضة وموالاة حاضر ونقارب انتدى نرينا كيف بدنا نجبو شهر سريع وجبو سكنة ناشر وبريشانيات هندري سوري دي وخلقي سوري الهوا قرن بأمان بجين وضعي شهر سربكن بي بروبليم واجي قلت محاولة كن نجي محاولات يعني فنياتي ما كان بكن ام باج نادن وامي ديسجي بترجي دورة خبلي زين وامي محاولات خب وام الوقت داري تكن بجديات هون چاوا اللي چاره سر کرنا پرسا كردنيرن للسوري پرسا كرد لسوري يكش پرسي سوري تبعي يعني يكش برسي ديمقراطيتي هندري سوري دي يكش برسي خلقي سوري قشي ليفا قرن خلقي سوري قشي لي برسي ببينن برساخوا وقبول بكن شارة سربة وما دفي من سيدجي ما خالق نه إذا فكر برسا كرد لسوري برسك كفنة برسك مهم قرنجي وشارة سر دبي هندري سوريا دي ودبي أف ما في كرد وكان بعربي بين حقوق القومية المشروعة تثبيت بين هندر دستورة سوري نهدي وقت ما فكي چاوا دكتور صلاح يعني هون ما فكي چاواش كردي سوري رد خازن كردين روجاواي كرسانه يعني او تشتي كنت تبيجي تشتكي قشتي عامة مثلا هون فدراليش بكردي سوريا دخازن هون اوتونومي دخازن هون ما في چارنوسي حق تقرير المصير دخازن هون چه دخازن جبو كردين روجاواي كرسانه كاك دل بخوين مؤتمري مي شازاده
ما حقوق القومية المشروعة. حقوق القومية المشروعة يجي حق تقرير إيش؟ وقت حق تقرير المصير. حياة انفصال درة، حياة فيدرالية درة، حكم ذاتي درة، إدارة ذاتي درة. كان يجيبوا جي دانو سنتين مفاوضات أو جديتي درة يا مدى أميل وضعي خبنرن، أميل وضعي مقابل خبنرن، أمكارن تشبيك بينن. تش مرة وقت بين متاحة أميل سويها يكاربنو. ومسألة كما حق تقرير المصير ثانية كما تحديد نكر يجبرك حسبك ثاني نكار تحديد بك أم وقع حزابية كردي كش الهبر نمشتني قام بيجن بالضبط ما باشا تحديد باشا أنا تجمد برسي تحديد النكار تحديد السكرتاري بارتيا كي كاك صلاح يعني مثلا السكرتاري بارتيا كي كابنا يك بارتين يعني هن مثلا بارتيين مؤسسين يا كمين بارتيا كردي لسوريتين ناس كرن كرد ويا كجوا بخوازن هون بلاتفورما موسكو دا و دكلاراسيونك درخستيه بهتر وبزلالي بحثا ما في قال لي كرد لسوري نكري يا بروستي زلالي امتكن وقتها امدوين حقوق قوميه مشروعه للشعب الكردي مسألة زلاله وواضحه ودو وقتها ويدي كرد شلو اتفاق بكن وإجا تحديد كنت شد خوازن ويتشب خوازن باش تشتكي دم خاص بزانه بم دروجه فيدا نها ديالوجا كردي هيك دكتور يعني زانم هو ند نافدان ند آلی پیا نکنج آلی انا کسی اف دیالوگ لگور نرینا و چاوا دکاره بسر کبه اف دیالوگ بسر کبه وقتا رغبت لهردو جم هردو طرفها بيت وامريكان جي هناكي آلي كار بنت ويد بجديت ويبسر كبيش بر ايمات امشي الكيلكاوي ديالوجين وامشي الكيلكاوي تشار سريات اورتا هردو آليا دنش بر هردو آلي دو طرفي قالكي جرنكن قالكي مهم لهفاتنا وان وقبول كرنا وان جهر قالك بروبليمي مسألة كردي حلتكن امشي ام دناف دبن ند ناف دبن ام آلي كارم بوانري وام لبشتاوي ديالوجي تسكنن چه ديالوجا برسا كردي چارەسەر بکە چ دیالۆگا پرسا سووری چارەسەر بکەم پێڕن باشە ماڵەتاوە لێ من خواست vêjî pirs bikim bi Kurtî eger ne zehmet be hûn hinekî nêzîkî hikûmeta Sûriyan ji nêzîkî Şamê tên naskirin ji berê de jî rehmetî Doktor Hemîdê Hejderwîşî her demê yanî digot em berê mel Şamê pirsa mel Sûrî li Şamê tê çareserkirin ti diyalogên we û hikûmeta Sûrî hene نا حتى هاتو ديالوجي مع حكومة سوري تنني بس ام ديست فيجن برسامل شامل شارع سرتبه معنا اگر ام حكم ذاتي بخوازن دبي مركزاوي الشام ام اداره ذاتي بخوازن دبي مركزاوي الشام ام فيدراليه بخوازن دبي مركزاوي الشام جمر قالك يقرنج برسامه دستورة سوري دي او دستورة الشام يعني ديسي شي ام بوين رينا كاك حميد رنك برسامة لسوري شارع سرتبه نلجي كده شارع سرتبه وام سروي جيت خبتن اساسي شيء مالتاف قالك سباس دكتور صلاح درويش سكرتاري بارتيا بيشورو جي موسكو